ka St. Francis di Assisi College, kabadan hakasnong Siejlieh, menta kasi balang ka apniyo terek naila, kala pelong ya ka graduation di, kabakat lai, kum ka jing niat kamen ya ka jing pas ba, jong ki san pongut ki samla ki bapuli hakate ka college ya ka graduation. Dapat ki san pongut ki samla puli ki bapas ya ka graduation ka Samla Ibanrihun lingdo mar Shillong, kadai ka belapo ya ka top 10, kum belapan bana da ka school ba North Eastern Hills University Shillong, kum ka dak jong ka jing ngau kamen ya ka jing yo rung jong ka tei ka Samla hakate ka kerdan ka college ka la pelong ya ka jing ya kamen ba la khat lang ru ki kmi ki pa jong ki Samla puli ha ka ba le dan lang ru de ki nong penya jong ka college ki kena puli bat kum ka dang ban pensa jing kan mau la Pynkup burom ru ya ka tei ka Samla hakate ka sngi ne dan lang ru uba Gabriel Walang MLA ka Nongston kum kongsan ha ka ba la Pynkup burom ru ya ka tei ka Samla ringkat ki weipat ki bela pendap ya ka graduation na ka tei ka college. But God done the rest, and I'm so grateful for His grace and guidance. I like to thank our second God, which are our parents. Thank you for your unwavering support, guidance, and love. We are so grateful for the sacrifices you've made for the late nights and early morning, the time you've put our needs before your own. Your influence has shaped us into the person we are today. Thank you for believing in us, for pushing us to be our best, and for celebrating our achievements. Te hakane kapor ngakwa bansim ya kane kalat ban ai khuple ya kikmi kikpa jungi baro iwe pa iwe ba ngakharai kane kajing yo kajongi menta kamdei tang na kajing tre shitom kajongi kadehi kajing tre shitom kajong ime iba kijongi te ngakwa bansim ro ikane kalat ban ai khuple shibun iki baro khuple shibun me khuple shibun pa kane baro kadehi na kajing tre shitong kajong phiro hoy nyamla yo de se ban se kliang mo da ka kaksiar karupa henrei tang kijing ko ngo pat kijing burom jongi yaphi haduk bakut kisngi Samla Ibanrihun Mikro Ashna. Kita nak kita berjumpa. Kau mau belajar kita, kau belajar bahasa ini kita jadi apa kita. Baru kita ni apa kalau kita berkelan tu berkelan ni. Bagi umat yang terjauh, kita nak berkelan. Kamu bawa ilmu nak kita ni nak kita lawe kecuali. Kejidak boleh cuma buat ni. Nah, apa nama paling presiden nama doktor nama tujuh. Yang ada atlan dari yang smart dan keren. Nama apa? Apa lagi dokumen? Kalau nama kali kecimah jadi kena. Kecimah jadi penting lagi. Capitalization jadi. Aspiration jadi. Inspiration for you. Na borok kini,
poi è qui perché io ya só que não tá. Ada que se não cujo mulai perché si lá a que ada para so mana kata. Malai que jila itu ter ko tang nata. Ada que na ya que si opinião eu só o que fala de piano. Kasi ko mulai na ko da manai play pam kalau Tolong kita Tolong yo harus so makam ada sini berkat kita guru semua. Kalau boleh yo dia ada ini bagi graduate setelah pas dari ini kena curi. Kalau boleh apa nak kasi kelas kan teknologi. Kalau hilang kita kasi kelas. Kasi man dong jiling kasi kasi kelas. Kuno hilang ada kasi kelas. Kata dia kecil ni kuai, walaupun sini bila nak bisa mapalai datang kecil kelah. Kecil kelah kecil kelah kecil berkat, kecil kelah kecil jo challenges beberapa lima kali tiga kita kecil kelah peluang ini atau mission pemilong challenge kita ini pemilong jalan persat ni bagi nam selok saya rezeki pemilong. Apa ini? Tapi siapa bakal mereka challenge atau freedom nak jadi ini. Kalau kita mau jalan, nak kita umur kecil, shopper, jomdom. Baru lagi mungkin kita kecil baru besok, kalau tak. Umur kue baru besok. Kalau kan kita kecil. Ada yang misi kecilnya, kilo jatuh baru ini. Kalau kecil nak kita kecil. Walau yang kecilnya kilo. Kalau itu kecilnya kilo, mau ngetai nak berapa? Ini berapa? Ini bagi 40 kayu ini kamu jangan bagi kecil mah sedih jauh kecilnya kecil. Apa yang baik kita berdua kecil. Polisi kita berdua ini kita hak. Andre, ni kamu pun waktu pun kamu ada yang lagi banjir.